Shongshit ke National Sports Day Mawkyrwat khat pratali ha ka Mawpoiñ bat pratali ha ka tan tylli. Kum ka da ka jing rakhi da ka National Sports Day Mawkyrwat ka office jong District Sports Officer DSO Southwest Khasi Hills District Ringkat ka District Hub for Empowerment of Women Southwest Khasi Hills District minta ka sngi ka pelong da ka lempung ialehkai ka belatip kum ka third Inter-School Mawpoiñ and Top of War Hamadan Artificial Turf MDSA Nonglang, Southwest Khasi Hills District. Ha ka jing ialehkai Mawpoiñ ka badai jong hikintay lara da ka Hillan Presbyterian Upper Primary School kala job da Mawphor la arnyo poin persya ya ka Christian Principles Academy Secondary School Mawkyrwat. Kadba ha kalyang jong kishin rang pat la job da ka Modern Academy Higher Secondary School rang mau da nyopusan la lai pupra poin persya ya ka Christian Principles Academy Secondary School Mawkyrwat. Ha ka jing ialehkai iatan tylli jong kikintay ka Nativity Higher Secondary School Mawkyrwat kala job persya ya ka jing seng kintay Mawkyrwat Presbytery Higher Secondary School Mawkyrwat. Nang ta kalyang kishin rang pat na job da ka jing seng kintay Mawkyrwat Presbytery Higher Secondary School Mawkyrwat persya ka Nativity Higher Secondary School Mawkyrwat. Kiblawan ishim benta kilong ha ka Mawpoiñ khat prakan hun bat ha ka jing kop tan tylli kidan hado prakan hun. Kiblaya don lang hakani kasngi kilong nadu uba di Singkon District Sport Officer Southwest Khasi Hills District uba A1 ba Border Area Development Officer Ranikor CNRD Block uba Taryang District Social Welfare Officer Southwest Khasi Hills District kinohikai kikena school bat kiwei there. Nativity pa. Magkaraw ko ba? Mawpoiñ. Happy National Sports Day. Happy National Sports Day.
nakalian ke office yang district sport officer masuk kemenci pun ya begini orang organize ya kini ke National Sports Day mata resmi directorate yang August bagi je celebrate orang punya man muslim man rekhe ya jindap snem ni ke snika ke jong major Dayan Chan the hockey player of Pauna Jamhuri India belajar ya ke Olympic medals pada 1928 1932 but 1936 the license enter ula wanra ya ke nam Olympic gold medalist na menta kari jongi ni borok way ke kadang tak ada bagi rekhe ya ke National Sports Day Temo kipat hangni ngirki ya gani National Sports Day Mawkyrwat bini organize ya gani inter school Mawpoiñ competition gani ga balaisin kunjuru ya ka tug of war. Temi organize ru ya ki body programs hakini ki grassroots centers ki jongi ki bopher di bulan po South West Khasi Hills. Bilan pratli ki grassroots centers keleng charani koru bilan lightly but we celebrate ru ya gani ka National Sports Day ki grassroots ru keleng. Dikena layu ialehkai, natrai layu hun ni em. Sutenat. Kabang em. Duna ni kabun. Duna. Natrai layu tunan dari kata ko konsan ni lekhi mo. Beri pi ke jing kemen yang tas ni. Dengan ai ke jing kublai ya ba tarian bolong ru DSWO jong district. Ibu dekat bani ru iba even one ba bolong Border Area Development Officer ngai kublai joki di dalam tunjuk iki staff jong ka district hub for empowerment of women iba ya trelang bagia rekhe ya kene sini dekat kat office jongi ngai kublai ya baro kini ki nohikai ki principal headmasters ki ba ai permission yo pi kena ini ki ni wan ni ba ni simenta hakani ke National Sports Day ngai kublai ya baro itu di bala ai ki kemon ki kadiang ki volunteers ki referees ki technical officials ki groundsman ki bayar draw gini ki jili third in the school Mawpoiñ antar bahwa competition kepala pelong nak office serangka kaki ketelang pada district hub for empowerment of women Southwest Khasi Hills district